warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi chaayinaa makkalaa yuutuub arra diraamaa qabannee isinii dhiyaanne diraamaa namni hangam takka naasuu walii qabaa kana halaaluu deemnu viidiyoo teenya laayik sheer sabiskiraayib godhaa hanga dhumatti nu waliin tura viidiyoo ajaa'ibaa qabannee isinii dhiyaanne. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ يا جيتني. هي طيارة. جيت كم؟ جير والله نجا. نجا أيوه. أي والله. نمدنك. والله نمجر الحمد ما لله. يتبدل تاني. مالي رسنين كيني سا جولين جرت من خان. أو يولين جبت ور. فاتيا. فاتيا ويسقط. من سن جبت يا مي. أو ورا. تيسو فين دي ما كم نجا؟ والله نجا هي جبت. مركانا. مركانا وانا جير الحمد لله كم رمضان الرا. تجمع والله رمضان. رمان على حسينا. وني تكديمتي نمان تندوفا. أكم يوم؟ والله نجا. برادان كل ما تكن كبوسة. ما كان راغاني. نجمع. فاتيا. إذا قبّا موسى يسقط. قبّا نسا. أنا سوينا. نجا فيا لا جرتا. والله ججبا قالت ربي أكم. أو نما جرب الدلقة هاتي تو تكوبيس نقول أكم يوت نجا كبدانيتين. والله اللي قام ركوب مشكلة ما كبر خايتي نتو الرأس دانيتي برا ديمي برا جراوي. أيه. سيفين في دخا بودا غارا اللي خوني ركوك بابيتا أما سينون تو بودا غدا تناشي في داشي كان جزيت هاتني سينما سينتي سيقول أخا سيفين في دا. وما ركون كابو سيفين في دا مشارة تكوبر بخادم وده نقود ده بيتين في الرابر استراتة كسينة استراتة كجراوي. قديم باين سيفين في دا اللي خو الركو رابي خدمة وقتي قباني بسيفين في دا بود دا إذا عاشي في كنا ندول. نادول بودا قدي ندفعت على ناس الدولاو. أكاسيتي إن شاء الله وقديم باين. أبشر أيه. أو كم نجا فيادا جرتا جرّا قالت ربي كم أبوني دمتي بركا دمتي وخادم وسوداني تماو كلمة في الرام فاسين وسوداني مق قلت هاو جرّا أبو شركات كمان الله اللي أبليس ونابر بعد خانق لما اللي رنا قرني تما سدد وخارقو في الدين اي والله خاوركو بركو خاني بيتامي ابو رسوماوت جينو برشي خمس الدمي في مال جاني وخابر سلطو خا ايثيوبياني بيتامي تي اركان فدن مشركا لما دكيتين دينغد خا نقل ماو غافدي سومالي مو ايثيوبيا نانكا ايثيوبيا نان بس يعني ني لا لما نامن انجاني بيتا أكاسيت إن شاء الله أولاد به أيه خران جرام ما مشارطة كون ديمو شو جراسي فين دولا بودر ستين غدا غزين قال أيه حبيبي خيش الرحيم السلام عليكم دول أدنى غمرنا السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد بالكتاب رحمة. ألو وعليكم السلام يا جماعة بريد ومانجو أو سمعت أنجلها ambo
Ayyee. Awa jamsi tokkotti isinillee barni jira naan jee. Inni rakkume yaanin yaanin ta'us isaan uumaan ta'uu zuun dhabee faayee kun waan ammoo waan iraabaan qabu shunkurtaa fi maamtiniisi. Ayyee. Awoon halkan haayoo odanteeti gaasumaa fi jamsiin beekan. Allah yaa wasilaaree fuuntale dubbattee wayyaadha. Laalammumaan mashwaara tokko beekam. Mashwaara bee. Ammaan gaa namaan fidadha jee. Aboo biibii gaaffilis lubbuu rakkoodhaa nama beektoo qabaatte naa jajifa. Mashwaara sanii namaan kabalaniisi. Barni kafaltaa jenne silaaree kun nama kana dura dhaggoote. Qamaatiin uffata isin dabarsinaadhaati booda. Akkasitti boote achi booda yoo kaa booda waan nama san fidee taate malee. Amma kaa sitti hin kijibu kaayaa. Aboo duuba nama beektuu nama jiru kan qabu kan beektu gaa biyyoon tun otuma isin asibtanii gaa biyyaallan na biratti onnan taatu yoo qabaatte meegaa natti himi. Okey ati bagaalaan si biratti dhiyaattu amma kaaween si kijibaaree barsatti hin kijibu. Nama kaanii ilaala. Yamsi tokko reefu haalli kun rakkoo gadi hin beeynii naan jeelaa hamtuu jarri huccuu Paakistanii haatanii yaanii akka nama leetaawanii akkana naan jee. Sanumaafin sodaadhe gaa. Aboo namni qaamaa qabuus banni sodaata. Ati immoo ilmoo nuyi qaama jedhan ilmu matee harka qabadhu. Tokkoltu alalla jii. Ilmoo qabu gabbai jiin kaa gabbai abbuutii bitadhu jiin. Akkuma jechuun jiraani bara. Abbuutii bitadhu jiin. Abbuutuma jiusi nama ilmoo wajji deemu laal tokkoltu alalla akka wanni afaan ba'an jettu ilmoo wajji akkasitti namni maan tana ammaan anis fagoon jira akkuma fagoo jiru wallaahi kan qaamaa qaburra amma. Ilmu harka qabattee yoo deemtee fidattee irra dhufta ammatu wanni si furaa ilmoo ta'e harka qabatteetuma dhuftee dhayitee dhufta kaa silaa galgalaan jette silaa amma mashwaara tokko hin deema. Aloo. Aloo, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha? Nagaa fayyaadha wallahi. Yaa waxay tahay danka hutigaa la isaabu maa duratti jira. Maafi mushkila akkam nagaa qabdaati dalagaan akkam sii taate? Yaa wo dalagaan maal naa taati huti dalagaa warraa ajaa'ibaa tokkoon dhiyoora mujirima tokko beeka. Hayyee. Sanumaafuu kaa uummanni firqiin namichi dhageessisan hanjaani ani du'aanuu otoo jaalatira dalagaan deemuun naa hin turtii gudee deeme. Hayyee. Sanumaafuu dhuftee na fuudhuu hin dandeeyka. Hay irraa galuuf moo dalagachuun feetan gaa isin maan dalaganne teessee soommana? Hayyee duuba amma eessi jirta lookeeshina darbi gaa dhufeetiin si fuudha. Okay, khadura. Manuma saniifi saboona. Ayyee koo inni ilaala. Bargaasninis gaanii qaaleweetti kaan harkatti wallaahi ni fagaatte kaayi kiloomeetira 200 jirta. Kiloomeetira 200 jirta kaayitii fagoo barra gaasninis ni qaale kaa 150 si naagoota. خلاص جايزة تي خران جرم جايزة تي خران جرم ما يدفتين جرا أما ما دفع جابا خرا طريقا جرا طريقا رانجرا نين دفع نين دفع ما طريقا رانجرا يجتين جرو دفتين جرا ما خيسة جيتا دفتين جرا Ibbaashan tame haa ibbaashan tame gaasni qaalee sayiiti ramadaanaami gideenis. Saboon jireenya nutti ol kaaseeti mee ati alaa kullee haala dhufeetiin si fuudhaati jaayizuma ta'in eegi uffadhu. Marka jadiidamii torbaan jira ammaa dhufutti.
dhufeetiin si fuudha muraasa. Waan isaanii si babarana ajjaa akkuma akka asii Dhufeetiin si fuudha khalaas bilbilaa si gubbaan buu jira siif hin godha gizeen achi jala kee. Keessan deeminii deemgaa siif niin dhufaati deemu keessan deeminii bilbilaa si gubbaan buu jira. Aboo kun waan isa waaqatan akkanatti hunda deebite jamaalis barraan jira jee geellees nun jee mtiyyoon ta'e qoonqoo sirraan duwina biibtitti oromoon namaa rifattu koo mtiyyoo tetti an baadiyyaan baafadha. Wanni hin godhu takka hin jirtu ani mtiyyoon gaasni dhumee har'a kun waan nafxirree ooma akkanaati hayyeemee deemna irraa akka mataan oowwisanii. Khalaas yalla narraa deemin jeefa kan jedhanu mataan oowwiseeti mataan oowwisin atiisi.